Silvan je gotovo ena najbolj trmastih oseb, ki sem jih spoznala v življenju. Za njega ni bilo misije nemogoče. Znal je navduševati in prepričati, da je svet možno spreminjati, in tudi gotovo ga je spreminjal, vsaj na področju slovenske kinematografije. Bil je izredno urejen, videti je bil kot strog človek, odrasel. Hkrati je bil pa najbolj nagajiv in najbolj humoren človek. Rad se je igral s svojimi sodelavci, pretvarjal se je, da je strog, hud nanje in v resnici nas je pa hecal. Silvan je bil izjemen motivator. Mi vsi neki mladi zanesenjaki, ki nas je uspel spraviti skupaj, smo bili pripravljeni delati noč in dan. In znal je tudi spodbujati, bodriti, če bilo treba, pohvaliti in vzbuditi prijetna občutja, da si del ekipe Kinoteke. When I think of Silvan, I'm thinking of this very, elegant man in a suit, very well dressed, always being very polite and kind and in a way formal, but under that there was always this bundle of emotions. He was very sensitive and he was a very warm person. He was kind of a father to part of the film cultural community. I remember very well, this is very personal, that on the day my father died, I remember him hugging me and crying with me. This symbolizes him to me. Zame osebno je pustil nek tak prvi stik z neko tujo odraslo osebo, ki ni znotraj družine, ki ti pusti rast in ti pusti, da se razvijaš na način, za katerega misliš, da je prav, hkrati ti pa daje nevidno podporo, za katero se zaveš, da si jo imel šele potem, ko je on že umrl. Predvsem pa, v bistvu, če se spominjamo za nazaj, je ostalo nekaj, se mi zdi, tudi v meni in v večini kolegov in kolegic, ki delamo v Kinoteki, čeprav ga nekateri mlajši med nami niti niso spoznali. In to je ta neka etika, to je ta nek profesionalizem, to je ta neka zavezanost v bistvu cinefiliji. Če bi bil danes Silvan z nami, bi bil pri svojih 70-ih zagotovo prepoln idej in še vedno bi hotel spreminjati svet. Kajti imel je toliko predlogov, toliko vizij, ki so potrebovala krila. Ta dvorana, ki smo zdaj, ki se imenuje po Silvanu Furlanu, je bila nekoč dvorana Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani. In to je, kot taka je obstajala seveda do začetka 90-ih let. In z razpadom Jugoslavije je tudi grozilo, da bo izginila kinoteka. Ta dvorana, njena dvorana, podružnica, nekdanja podružnica neke vrste Jugoslovanske kinoteke v Ljubljani. In recimo od 21 do 23 je bila tudi dejansko praznina, je res kazalo, kot da je ni. Se pravi, in tukaj nastopi ime Silvana Furlana, ki je bil takrat v Gledališkem in filmskem muzeju, ki je tudi prevzel Mečken kinoteko. Je nastopila recimo funkcija ohranjanja ne samo dediščine, ampak sploh vzpostavljanje in kinoteke. Silvanova trma je pripeljala do tega, da je bila leta 1996 ustanovljena Slovenska kinoteka, ki bo tako čez slabi 2 leti pa pol praznovala kar častitljivo obletnico. He saw the function of a director of Slovene Cinematheque very, very wide. So it was not just about to present and preserve film heritage, it was about something much wider than that. He thought that you have to work on film exhibitions, festivals, production. He was involved in the Filmski sklad at that time and as part of the board. He was essential in the launch of Kino Otok. He was, of course, without him there would never be Kino Dvor. So he was very committed to reflection on cinema. Ekran was very important. Film education was extremely important to him. He had this ambition also to make sure that
film education would be part of the school curriculum. So he was thinking in a very wide field, and that in a very broad, he had a very broad vision of how one should work on the development of film culture in Slovenia. Takrat mislim, da smo imeli pred sabo, ne vem, da je vse možno in mogoče in da bomo vse dosegli. In Silvan je res z veliko znanja in neke energije, ki ne vemo, odkot jo je imel, se lotil in ustanavljanja kinodvora, snovanja Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači, obnove kinoteke, priprava projektov za nove prostore kinoteke. Skratka, želel je in delal na tem, da bi kinoteka res postala primerljiva sodobnim kinotekam v Evropi. Obenem pa vemo, da smo, kjer smo, predvsem zaradi njega tudi fundus kinotečni arhiv z vsemi pomembnimi naslovi so tam predvsem zaradi njega, ker je ob najdbi Ljubičevega, ko sem bil mrtev ali Zihtodvar, potem pokrenil tudi to izmenjavo med kinotekami. Ampak skrbel je tudi za to, da je naša najmlajša in tudi najmanjša kinoteka postala, recimo temu, neko ljubezensko gnezdo filmskih ljubiteljev. No in zaradi vsega tega skupaj in zaradi tega, ker bi Silvan praznoval 70 let rojstva in zaradi tega, ker sicer se ga vsak začetek sezone spominjamo in v duhu, ki nam ga je zapustil tudi naprej, se mi zdi, da poskušamo delovati, ampak zaradi tega mu še posebej s septembrskim programom, v katerem prikazujemo torej večino Silvanovih 10 po njegovem izboru, posvečamo tudi celo sezono in nekako ga bomo imeli v mislih in ga itak imamo v mislih skoraj ob vsaki projekciji, ki se zgodi tukaj v dvorani Silvana Furlana. Če bi bil danes Silvan med nami, ne bi samo dvignil kozarca, ampak nedvomno tudi pest. In mogoče bi dodal kakšno misel, ki jo prinese čas, ki jo prinese starost in ki je bolj emocionalna, ki je bolj napeta in ljubezenska. In nedvomno misel ne samo o ljubezni do filma, ampak ljubezni nasploh, kot edini tisti, ki poganja nas naprej, življenje in delo. Zato smo mu seveda hvaležni. Zato vsakič, ko vrtimo filme v tej dvorani, da so mu bili ljubi ali ne, je to na nek način tudi poklon Silvanu. Silvan, kjerkoli že si, vse najboljše.